birenze kuba intsinzi ku ikipe ya Mukura. Ni Mukura ihagaritse ikipe ya Rayon Sport imaze imikino 14 idatsindwa twibuze cyane. Keve ni umukino wo kwibagirwa, ni umukino mutakaje, navuga ngo byihuse cyane, ibitego biri ku busa, birangira muri mu Rwanda no kwishyura ntibyakunda. Ni umukino wasobanurute? Ya, ni umukino warugoye, ni umukino twateguye icyumweru cyose, dufite imvune nyinshi. Yo kubwanjye cyangwa turanje phase retour abambere, ugiye gutora phase retour, naje kuba cyacitse, ni football ko bimera, cyangwa ko tugomeza tureba hejuru, twategura ibiri imbere. Gutsindwa gutya ntibyagiye kujyamo akaruhuko, bivuze ko ni nk'akanyafu kugira ngo mutegure phase retour. Ya, navuga ko hari byinshi byahindutse, numva ko gutsinda ari ibintu byoroshye. So iyo ikintu iki kiba kije kiradukangura kugira ngo tutegure match ziri imbere. Twabwanjye twakoze ibishoboka byose, twarwanye, ya ni Imana tutegura uno munsi. Imvune yahagaze Keve, ndabona ivi riraziritse, ariko warikiniyeho ku munsi w'ejo wakoze imyitozo ubona ko bidakomeye. Ivi ryawe rimeze gute? Ya, njye naje gusapotinga equipe nka kapiteni wabo, so kocha ahitamo gushyira kuri liste. Sinagomba gukina ariko nabonye ko biri ngombwa banyine bagangiyemo nanga umusada wanje nka kapiteni, so nagiyemo ariko yandarwaye. Keve urakoze cyane. Narakoze cyane. Keve Muhire, kapiteni ikipe ya Rayon Sport, yabwara ubutabazi kujyamo kwa Keve. Bwari ubutabazi ariko urabona ko bwaje kubyara umusaruro, kuko yabonye igitego Rayon Sport kimwe n'ubwo bubiri bitari bihagije. Gusa navuga ko n'amateka Mukura ikomeje kugenda yandika yo kugenda ihagarika uduhigo two kudatsinda. Turi kumwe n'umusore Niyonizeye Fred, ni igitego utsinze Rayon Sport, bavuze ko agomba kuzamo bikanya ugiye muri Mukura. Ni igitego wakiriye ute? Imbere ya byose manje gushima Imana, kuko nari nk'umeze nk'uje muri Rayon Sport ariko bitakunze. Nshimiye Imana kuba nasinze wa mukunyene nari nifuza kujamwe ariko bitakunda. Ndabishimira Imana. Ni umukino wari umeze gute? Ni umukino wasobanura gute? Umukino Rayon Sport ni team nziza cyane, sinovuga ko ari imbere nziza cyane kandi kuko niyo ya mbere kuri classement. Umukino wari umeze neza, ku ruhande rwacu turi motive, mucamake wari umeze neza. Mutsinze Rayon Sport ya ikipe itaratakaza umukino, bivuze iki mu gutegura phase retour? Yego, biraduha motivation yo gutangura phase retour kuko dusinze itimu itari bwasinde n'umunsi wa rimwe. Yego. Ubutumwa ku baturage barihuye mwirirwa na buri munsi nyuma y'ino ntsinzi? Tubatumiye kuguma badushigikira nkuko badushigikira uno munsi, ntibibe nkuko yari Rayon Sport gusa, niho uwundi mugwi bazokome badushigikira uko nyene. Urakoze cyane. Okay, murakoze. Fred Niyonizeye rero watsinze igitego kuri uno mukino. Reka tube tunakira byihuse cyane n'umutoza Famia, une victoire méritée. Bismillahirrahmanirrahim. Une victoire méritée parce que toujours on a un problème avec les grands clubs. Contre Rayon Sport, contre la PR, je vous jure, j'ai peur du match parce que les circonstances se répètent. On encaisse un but deuxième mi-temps, mais c'est une bonne victoire pour nous, pour le moral contre l'équipe qui est le premier. Et les joueurs, ils ont fourni beaucoup d'efforts. Alhamdoulilah, Dieu était avec nous pour ce match. Merci. Umutoza rero avuze ko mu by'ukuri bakoresheje imbaraga nyinshi, ndetse ngo n'intsinzi bakuye kuko ku makipe makuru bakunda gukora amakosa. Quelle est la signification de cette victoire pour préparer la phase retour? Non, c'était une bon résultat. On a fait beaucoup raté de matchs, on a fait de faux pas, mais cette victoire, elle va clôturer la phase aller pour entrer dans la phase retour avec quelques recrutements qui vont nous aider, Inch'Allah. Merci coach. Merci. Umutoza Famia Rutifati rero mu by'ukuri ni intsinzi twari dukwiye twashoboraga kubona. Turi kumwe n'umunyezamu w'ikipe ya Mukura Sebato Nicolas. Nicolas, what a win, what a victory. Yeah, thank you. It was a great one. We prepared for this match so well, and the boys did well to win this game. I congratulate everyone, the fans, everyone who came to watch us. I'm very grateful for everyone. You lost a match against the APR after leading to Tone. What was the message of this match? Second half. So we went back and we revised what went bad in the second half. So we revised it, and today, when we led 2-0, we had to come out and fight, not to repeat the other stuff that happened the other time. What do you expect to the second leg? Yeah, we're expecting a lot. We're expecting to do a lot. We are a good team. We are as one. We do as well as a team. So we expect a lot. We expect to perform well the second round. I think it's the time to enjoy. Yeah, we are going to enjoy for sure. Yeah. Thank you very much. Thank you.